Nikupa sunpa chule zan pa hichi hi ni ninung lam to kisam kai van noi ni din hamsi na so jing ho kita lam na channel hi nang dia apat na hi le subscribe min chule achum ni sa le like le share jong polling azi chu nitin hamsi na sang che che tan midan ho no nikolai mi te banga hin ko nom ta amang na lai ha ki chai ding le pm te ki su mang ding hep nai lo jong bible step ki sel gu ui lung ho amu jing ba pakai lam tu dia ki gu na ding ha anei the na dewin ipaw may atay dyan na naven pati ni na makuising tawagan. Buraco. Welcome to Lusaka wako para mwanate flood mu Lusaka ndiveni wazesi patio kalipata kuli ameni kalipata ile isura kama ndisi flood here in Lusaka. This is Lusaka, it's not a river way. Ya manzari mu Lusaka na motoka hii. Ele pela mesmo mumizana. Tule. Honestly speak. Bir de orada var 4. Vallahi bu kadar çok yağdı.
ini dua terendah umum Omai Pak Gimin, Mbak Gimin kelep. Ini sudah ada 5 rumah yang harus kita evakuasi. Oleh karena itu kami mohon kepada otoritas Balai Besar Wilayah Sungai untuk membantu kami menutup. Mbak. Bicara apa, Pak? Bawa tuh barang ya, Pak? Dilaporkan banjir di Pengkol. Ini di rumahnya Pak Gimin. Air sampai ke dengkul kaki nih, masuk ke rumah. Nah, ini masuk ke rumah Pak Camat. Ini masuk ke rumah, ini sudah dinaikkan semua. Jen menginformasikan dari arah Banjir bandang Pak niki Pak. Jadi Pak desito niki. Atravesar pues la inundación y la gente les está haciendo señas, pero es más que obvio que van a Ay, que mucho después. So here in Key West, we are absolutely flooded. This is the street I live on. Thank you, Lady Gaga rain boots. But